ایوار باش تماشاوان هجا و شان ارکی ورا بردوام دمجمره که دازی ورا بم جهاد بیازید و پیشکشکرنا گشتا نوچان یا ایرو دستری دجی گرینگ ترین سر نوچا انجمن خواجهی بسر انجمن اجتماعی کردی و لعفرین داخواز جخلکه دکه کو آهنگین جشنا نوروز لدار نخن خلک گوندن کردی لدر دورا گریسپی مهلت داعش بوالا کرنا مال خواه جوان را رد کرن لدر دورا کوبانه شردنا برای پگه و داعش دا بردوامن پنج بریندار دیری شکی دا لسر تاخا شیخ مقصود لحلب کتن پشتی تقینا جولان اسرائیل ایریشی ناوندن لشکری سوریه دکه جارك دين دم باش تماشاوان هجا انجمن خواجهی یا بسر انجمن اجتماعی کردی لسوریه شاخ عفرینه داخواز جخل که هرم عفرینه کرن کو آهنگین جشنا نوروز لدار نخن دبیان ماکی دا کو جالی انجمن خواجهی لهرم عفرینه درکتیا گوته دا بحثا رول و هولین انجمن جبویا کیتیا گل روج آوادکه و جشنا نوروز لگل کرد لهر چار پارچان کردستان پیروز کر لداخواز جخل که و دوره کرن کو آهنگ نوروز لدار نخن بسدم روشا خراب یک روجاوای کردستان تدا درباز دبا هر وها وک رزگرتنک جان پاکروان شهید روجاوای کردستان را دو برنامه دا هر وها هاتیه دا خواست کرن کو همو گرتین سیاسی کو زندان آسایشا بسر پارتیا په دیوانه بین بردان لگور چالاکوان و دوره کو خلکی و نافچه نرازیبونا خوا لسر و بیاننامه انجمن دان خوا کرن او بیاننامه به برپرسیاری آنی زمان گوتبن کو انجمن هر دم چالاکی جماوری و برپرسیارتی خلکی دروه و آهنگا نوروزه به بهانه رزگرتنا خوینا شهیدین روز آوا قدغه کرنه جبروی کو ام نکارن در کون جعده و گه بدن نرینین خلکی دیریشکی آسمانی دا کو جالی هزین رژیما سوریه و هاتیه لسر تاخا شیخ مقصود هاتیه کرن پنج بریندار کتن و زیانک مادی مازن گهشته دوره لگور چالاکوانین دوره شیخ مقصود کو ده بالافرین رژیما سوریه ایریشی تاخا شیخ مقصود یا دکوه باجار حلب کرنه و دا انجام دا پنج کس بریندار بونه چار جوان زاروکن و ناوه بریندار اون محمد جگوند تیرمشو و ریزان بکر و عبدالرحمن بکر و عبدالقادر داود جگوند کخرا و عبدالقادر جیلاتی جحلبه هجای گوتنیا گو پرانیا خلکه تاخا شیخ مقصود کردن و بساده موان شر و پاچونان کو و نزیکی مهکه دنابر هیزن رژیما سوریه و ارتشا آزاد و چکدارن دولت اسلامی لعراق و شام داعش جالی کیوا خلکی و نچار دبن گو کوچبری باجار کوبانه و عفرینی ببن لروج آوای باشور هرما کوبانه و لنزیک هرما شیوخ و سرین شر و پفچون دنافبرا هیزن یپگه یه بسر پارتیا پیده و رخصتنا دولت اسلامی لعراق و شام داعش یه گریدای القاعده بردوامن یپگه داخوانیه کی دراگان دشره لباشور کوبانه و گوندن در دو راوه دا شر دنافبرا وان و چکدارن داعش دا درکت و دا انجام دا سه چکدار هاتنا کشتن و گوتن گو جنازه نوا دو امیر داعش و دست واندانه داخوانی دا هاتیه گوتن گو چکدارن داعشه بچکن گران ایریشی هر دو گوندن جهدا و ایشمه ین لباشور روجاوای کوبانه کرنه دا انجام دا چند گوندین سویل بریندار بونه هر لگور داخوانیا یا پگه لگونده خورس لباشوی روجاوای کوبانه جی شردنابار وان و چکدارن داعش دا درکتن دا انجام دا بریندار و کشتی جی کتن
بله تماشاوان هجا هر لسر مجارا شر و پفچون لدورا کوبانه و گوندوارن و نه چالکوان باران مسکوی مربل لسر هلا تلفونه کاک باران دمات باش تتکاره مدانه و سیورته دا گنها لچه کوبانه چید با و گوندوارن و دم باشتر برز کوبانه جدو دا شرکی گراند نابرا ایت پارسونا گل یفقه واستقدار دولة الشام والعراق صوامعه سرية سرط اضطراد حلب جزيرة لورد شركة جيران بنظرة وانده شيء بكو وهو ساعات شاري سبي جبنا لوده من ساعات شاري سبي سربان يفقه جوده كشيان جبر وقت آریکاریک لشکری گران و مزنج داعش راحته بود و به بتانگ ضد بابان جوان راحته بود و زور که گلکی مزنج یپکی کربو جبر بیاویجی یپکی جی فکشیا خفاش کشان دوهات وگریا کشتا گنده خمشی بله و دوی شهری دا جی رسالة دودا چه بویجی حق بریدار جهال یپکی دا چه بون و سه شربان یفقه جیانا خواجدستان بیرو لگورستان و شهیدان بری ساعته که اشاسن اون روشی آنا روشی وی آلی تبلوکی هیا لگنده خروز دا فاسکی چهره بنابرا ایزن یفقه بله و دولة الاسلامیه دا عشا شهره بله کاک باران اما که آگاهیت بینید بجه ارتش آزادی بجداری ویشاری بویا بجداری ویشبه ام بجن آلی کی گرتیه؟ آلی داعش یعنی پگه؟ ارتش آزاد بر بشکل چیکی ارتش آزاد زیده هی او یاجی او یکنین پارسنا کند نا واندا بینی وقت تکنیکی انا او نا بهبرا لداعش لسن او الشر نابرا یکنین پارسنا گل و ارتش آزاد بدی داعش چیده ببا گندوارن تنطور کوبانه باشوری کوبانه و لغربی کوبانه افغانده بنا فرد عرب بنا خفده هایی دوتا فشنا بتشوفي ارتش آزاد انا براشي لكن يفقد سكنه بله کاک باران یعنی امر لسر آگاهیان دبیجن داعش لدورین کردان داخواز جوان دکه گو مال خوالا بکن و جهوان بکه جهن ام بجن لشکری یعنی تشتک وصل ودري هيا لگوندوارین کوبانه لگندوار کوبانه نعود ملي خلبي کوبانه لو كان بين عندها مطلب سرين سواء عند ويد الشر شيء دبو ولا عندي جسر خرقوزات لويد كنت قاعد خوبي لويد الشر شيء دبي دبو حد دبرنا الشر شيء دبي بله يعني امر لسر روشا دفرا کوبانه بالطيبات نهاد تشر روشي دا خلكي وي تشد كان مشخت بونا لجهه خمانه روشا بالتفاهي شوايا كاك باران والله روشا كوباني يعني كوباني براسي جيشتي آستكي كويدي يعني جيانا روجانا زور زحمات جبر كهرباء زيدي سمعبون خطة زيدي سمعبون خطة وبشتي كو أبشر شغلي إياك كون سهر وشكون شرط نابرا يفقي واتيش آزاد وداعد الشيء بخارن وبخارن شبكات كوباني خطبيا جبر دو أسيوما آل جربوا كده شون لأني جربوا زي حق ماكينان قارن وقت مواد غذائية وبار كده كيف أنا كوباني لدا جوار نيشتبوا كتربات كوباني من جبرا وحتى جكربوا كونه تشي بزيد دربات كوباني كنا أو بازباني بزيد دربات كوباني دكان بتش دوام كيش مصادرات كنا بتش دوام كيش ببنهرنا فجبر إيه أقول كيش نكتة كوبانية وجيانا روجانا جي يعني روجاج أحمد ترتبه ولات كولانا رادقاري تدنيري وقت بيك كولانا كي ماجور يعني نسبة منات كوباني خلقي كوباني الزوار دكم جي سريد بيت حتى أنا بيت حتى ست كوباني دمائي وكذا تدني جي كيش دركات ندربه وفينا وقت تركي وقت فرصانا عراقي جانا خطين وفرصار وخبات الفروسك بله کاک باران او گیم زانن الصبح دو صبح نوروزه اما دکرین نوروزه اللي کوبانه تین کرد تشتاق وصاها تسرت دنگ زيك تسرت نيك متغني دوباره مثل اما دکرین نوروزه لدورک کوبانه اما دکرین جرتره کرین انا
والله حتى انا آماده کردن دبی و به طیبتی آماده کردن جبر لکوبانی دتجی نوروز دبی یک بخشش دبی و یک سرکیش دبی آن سرکیش فید و او پارتی در دور هوا چه دکن و آن نه بخشی پارتی کردی سوری این چه دکن حتی آنا آماده کاری جیرا دبی برنگ کی کرس برنگ کی خورد پس آگاهی نه فرمی هنه که ای سال به نوروز چه نابه آگاهی نه رسمی شده بنا یدواری رسمیت ده حتی ناجر کار و خبات دبه که نوروز شده و نوروز برنگ کی گرسی و برنگ کی مزدم خبات زیرا دبه بله گلک سپاس بو باران مسکو چالاکوان جباجار کوبانه تمر بو گلک سپاس بله تماشاوان هجا هر لسر مجارا شر و پفچونان تبر کوبانه مبیوانداریا مسلم محمد حجی سیاست مدار مرا الاستودیو کاک مسلم خیر هاتی بو استودیو آرکه سپاس شورا ام جو سپاس دکن و خوندن آواج مرا زور سپاس یعنی او تشتان ها ام بجن لکوبانه چید و خوندن آواجی را چیه ریتما بلندبون شر و پفچونان لکوبانه و گندوارین وی بله اشخوا کوبانی بیتری هفت مهن دور پیچ کریه ج آلین کومن چته داعش و هر وها یندنه کوبانی دروشک کامباخ دا جیان دبه اما دوی دمه دا دوی قوناغه دا جی لحرس آلین کوبانی شر دبه و ایریشی هرما کوبانی دبه شخوا آلیه چار آنجی لکوبانی خطا ترکیه کوبانی چار آلی دا چارچاوی خواه ایرو ده آلوزیه ده و روشا خوشی روشا که کامباخ بله یعنی دبن وان روشا آلوز ده یعنی کی ام بیشن سوده وردگره گلو اف تشتین حال دوره کوبان چه دبن دبرجاندی اندوزا کردی ده یا نه؟ بگمان روشا سوری به تفده دب پفچونه ده بله روشا سوری به تفده و ین هرمین کردی به تایبت او روشهانه که سوری تیدا جیان دبه شخو هرم کردی جی و دهندر ویدا کوبانی جی جیان دبه بله يعني أمر لسر روشة كوبانة بالتفاهي يعني خلق إنها وجي مديت كاك برانجي بحسكر تجي خلق يويدا فري يعني روش شوايا يعني بالتفاهي روشة أبوري عم بجني خدمة جزاري لكوبانة بريا عم بجن تلورجي جان كريا والفرجي هنقات تلور شوابو هما من نج دور و از هاتمه شخو از سردان هاتم و درایش بری 20 روزا از لکوبانی بوم و از دیسا وگرم کوبانیه یعنی روش زور نخواشه ده آلی آبوری دا ده آلی تیقنی داجی یعنی ده آلی ده همو هاوان دا روش نخواشه كهرباء بيتري دمهنتنا آفتنا ایرش هيا دور پیچ کرن لسر کوبانی هيا خورتن کوبانی گل کوبانی جیان دبن ام دکانن بیجن لسر خواه برد خینن او خواب بخورد امر لسر مثلا هر دو انجمن کردی اللي درنا ونجي وكا بارتي ازادي اللي درا سكرت د بارتي ازادي داجي وكي ظالم يعني واتش جوارا كريا ام بيجن وكا بارتي جيغلي كوبانيرا ام وكي بارتي ام ده هندر انجمن اجتماعي كردي دانه بله انجمن اجتماعي كردي جي به همو بارتيين خو به کسین سر بخوات دا کسین سیویل دا ام به کار و بار خوراد بند هندر هرمه دا هر ارکی هانا لسر مهایی ام به ارکی خوراد بند ون مثلا ام بجن چه جوار پیشکش دکن وکه ام بجن آلیکاریتن دابش کردن لسوریه وکاریا پیوندی دنابر وان ام بجن واری خستنا هبن گون آلیکاری بکشین دورن کردانجی وکه انجمن بله اش خود وردا مخابن مرید کانه بیجه هما آلیکاری آلیه هاورچونه دا لهرما کوبانیه زور کمه بله و کسین هانا دبن آلیکاری به انجمان را و بخلق مرا که مایتی ده ہے چج آلی انجمانا جور دا یا انجمانا مهری بلند و چج آلی همه هنگیه دا همه و داوی کومیتا مه یا هاورچونه هن کار نخوا کرن هن شغل نکرن و نزیک و خدمت نه به
پیشکش کردن ج کوبانی را يعني كاك مسلم تجي الودري دمينا يعني كي ودا فرا كوباني بالتايبات كنترول دكا قالك اغاهيش مرتين بجارتش ازاده هناك بيجن ياباجا هناك بيجن داعشن شخوشر آنها دهم دنافبرا داعش و ارتش آزاده بله او الهمبر هفده شردكن لجرابلوسه لآلیه شیوخ لآلیه سرینه اف بخال همبر هفده شردكن بله و شروان بردوامه آنها هم بجن لشکرین آزاد خوا بآلی هرم کوبانی دا خستنه و او شراجی آنها دکوه نافبرا کوبانی و داعش دا بله بله جالك سباس بو مسلم محمد حاجي سياسة المدار تمر بو جالك سباس بو باش دربونت لگور چالاک وانن گری سپی خلکی لگوندن کردی لروجاوای گری سپی دمینن او مهلتا هاتی نشان کرن جالی رخستنا داعش و بوالا کرنا مالن خواه جوان را رد کرن و دابون خواه کرن که او داف مال و ملک خواه برنادن که برین ها رخستنا داعش 4 روز مهلت دابون خلک گوندن یابسا و تل فندر یا جور و جیر و تل خضر او جی یا جیر و جور و متکلتا و تنورا و فلسطینا و بیرتمخ جبلی او کردین لباجیر دمینن که حتى الصبان جوارا درفت ما يكون مال اخوان فالكن وجبو قهرتنا وان بنشتجين لشكري هجايا ام ببير بينن رخصتنا الدولة الاسلامية العراق والشام داعش بشي دركتنا شرو بافشون عندنا برا وان ويا باكيدا حتى انها بهتج 10,000 همالاتين كرد لباجار جريس بي وجندنوي كوش بربونه گلک چاودرین سیاسی و روشنبیرین کرد لروجاوای کردستان دمینن گوتوی رنگ هادنا ریوبری خواستری لروجاوای کردستان و آواکرنا کانتونا جبو درکتن جکراسی او لکاری و لشکری نشاندان رنگ سیویلی با آواکرنا دزگه و سازی وزارتان لینکاری بون دبیجن کو اسایش پیاده او تن کنترولا همو مووکین جیان دیکه لروجاوای کردستانه ji destpêka ragihandina rêveberiya demkî li Rojavayê Kurdistanê bi her sê kantonên xwe hin ji xelkê deverê geşbîn bûn ji ber ku ew rêveberiyek demkî siyasî sivîl a dibe guhertina qûnaxê di destê wê de ba. Herwiha dibe destpêka aramiya deverê ba. Lê ev rêveberî bi hemû wezaret û dezgehê xwe nikarîbû dûrî desthilata ewlehî û leşkerî bikeva. Wek niha divê dema dawî da Ciwan İbrahîm ragihand ku nabe tu kombûn yan xwepêşandanek li dar keva bê wergirtina moletê ji asayişa pêdê û kesên nepabenz bê karê ji rojava derkeva. Herwiha tê zanîn ku xwepêşandanên alîgirê pêdê tu molet ji wan re tune ya. Lê li gor hin çavdêran ku ev karê tê kirin ji aliyê Partiya PYD ve fişareka ku îtiraf bi rêveberiya demkî li Rojavayê Kurdistanê were kirin. İbrahim Biro sekreterê Partiyayekî tî bersiva ragihandina Ciwan İbrahîm da û got divê ciwan lîborîna xwe ji xelkê domîz bixwaza û ev ragihandin şermezar kir. Ev qûnaxeke hestiyar e divê guftûgokirin di navbera hemû tevgera Kurdî de çê bibe tiştê herî baş e divê demê da û li gor hin çalakvanên Yekîtiya Demokratîk pê da ku mebesta İbrahîm ne ku ziyanê bigihêne gelê Kurd li kampa û nexwestiya got Kurd ji Rojava derkevin lê mebesta ciwan şaş hat fêm kirin. Wî dixwest pabendbûna xwe bi parastina xwepêşandanan bida da ku tûşî operasyonên terorî nebin. Ku Kurd hemû divê alîkar bin bi dezgehên asayişê re. Di dawiyê de Nerîna Cadê dibêje ev ragihandin wek raştina çekan di rûwê wan kesên ku fikra wan neyek bihat û ji vir Cada Kurdî pirs dike li ser armanca ragihandina rêveberiya demkî ya ku dibe rêveberiyek sivîl be ku ev rêveberî hîn girê daye bi biryarên herdû desthilata ewlehî û leşkerî. Adla Ahmed, Programa ARK.
شورشên buhara Erebî ji Tunisê dest pê kir û ber bi welatên desthilatên Erebî yên din van jî lê li Sûriyê gelek bercewendiyên dewletên sereke li cîhanê hat kirin û baca herî giran ku heta niha dide gelê Sûriyê. وەک تێزانین سەدەما دەسەلاتداریە خراپ û binpêkirina mafê kesan û rawestandina li dijî azadiya bîr û boçûnên welatiyan ji aliyê rejîmên dîktator û xweperest bi mebesta parastina kursiyê xwe û mayîna li ser deshilatê bûne xwînmijê welatiyên welatê xwe. Buhara Erebî wek tê binavkirin ku Bouazîzî hemwelatiyekî Tunîsî bû bi sedema derbirîna azadiyê canê xwe kire qurbaniya pêxistina şoreşa azadiyê û bilindkirina dengê miletan bi ser deshilatdariyê ve. û bi wî agirî hişt ku rejîmên xirab bizanin ku dengê gel dengê herî bilind e û millet dikare deshilatan biroxîne û ji nû ve ava bike. Bêhna agirê canê Bouazîzî şoreş ne tenê li Tunîsê pêk het, lê belê li welatên Erebîyên din dest pê kir, mîna Yemen û Lîbya û Misrê her wiha li Sûriyê ku piştî 5 salî rejîma Beez bi darê zorê xwe ferz dikir ji binpêkirina mafên netewî û qedexekirina zimanên din ji bilê Erebî û çandina armancên rêzbendiya Hizr û Ramanên Beez di mejiyên gelê Sûriyê de û bi hezaran kesayetiyên ku li dijî rejîmê disekinîn rastî kuştin û girtin û windakirinê di zindanên Beez de. Her wiha berdewambûna rejîmê di derheqê gelê Sûriyê de ku yek ji wan Kurd bûn û wek têzanîn raperîna Kurdî ji 2014 li dijî deshilatdariya Esed rabû lê ew şoreş hat çewsandin. Piştî derbasbûna sê salan bi ser şoreşa Sûriyê de û xwedî nederketina ji gelê Sûriyê re şoreşa Sûriyê bû cihê rekaberiyê ji hemû kesayetiyên opozisyon û hevrêz û deste û komît her wiha di beramber de rejîmê gelek partî û grup û kesayetiyên alîgerên xwe derbasî şoreşê kirin ku wek têkdanekê ji bo mayîna wê li ser deshilatê. û rewşa gelê Sûriyê ya herî xirab bû ku bi sedema rewşa aborî û berdewamkirina şer û pevçûnan koçberî û valakirina bajaran derket holê. Li Rojavayê Kurdistanê ku bê par nema ji têkdana şoreşa azadiyê li herêmê ji aliyê rejîm û alîgerên wê ku PYD û baskê wê yê leşkerî YPG herêm kontrol kirine û rewşên herî dawî ya Rojavayê Kurdistanê wiha ne. Li Şêx Mexsûd ya bajarê Helebê ku taxeke Kurdî resen tê binavkirin, balafirên rejîma Sûriyê taxa Kolana Bîstê bombebaran kir û di encam de 4 zarok û 5 welatiyên sivîl birîndar bûne û gelek avahî hatin helweşandin û li Qamişlo ji aliyekî din ve Dewleta İslamî li Iraq û Şamê Daeş di daxuyaniyekê de ragihandiye ku cejna Newrozê cejna gawirên Îranê ye ku di şerîeta İslamî de nayê pesend kirin. Lewra ew ê bi tu awayî rê nedin, pîrozbahiyên Newrozê li deverên Cizîrê bên saz kirin. Her wiha ew ê zincîreyek herî ji teqînan jî li bajarê Qamişlo û Hesekê û Çilaxa û derdora wê di baregehên PYD de encam bidin û li bajarê Efrînê tevgera Ehrar li Şam ya İslamî li navçeya Dana ya Idlibî 18 ciwanên Kurd yên ku ji bajarê Tertûsê vedgeriyan Efrînê hatin revandin. Çarenivîsa gelek çalakvan û welatiyên Kurdan çil cem rejîmê ve û çil cem grupên terorê ve heta niha nediyarin. Gelo şoreşa Sûriyê dê bi vî awayî berdewam bike yan dê welatên ku milmilanî di krîza Sûriyê de dikin dê çareseriyekê jê re bibînin. Ji bo bernama Ark, Alan Hebîb. Belê temaşevan hêja em ê bêhtir li ser vê mijarî rawestin û rewşa Rojava dibin şoreşê de ga beriya nûçav bû niha çawaye biriya mêvanê me Lewent Hesên rojnamevan li Almanya bimeriya biriya Skypeê. Kak Lewent dema te baş, tu weke rojnamevanekî piştî derbasbûna 3 salan li ser şoreşa Sûriyê nirxandina te jê re çi ye? براستی شورش سوری گاوا به دستپیکر دستپیکی دا به چالاکین سبیل دستپیکر لگوری پلانا رژیم بشار الاسد براستی پلانک زور دجوار هات دانی و هات وینکرن دا آلیه اوی خلیا پاراسنی دا یا چوچک تيدا وقت كنت كده سبيكا شورش دركت ويشوا ببي شورش هارا وتعامل بكن براسي ادري الرجيم هذا فلانا قدا روج بروج بسركت قريبو قالك كسان قالك فلانا لسر سركردين بي شورش بمشي بتايبتي
او پارچبون دهندر رژیم را چبون بنابنی گلکی مزن و بلند بون لی مخابن تبی شورش به هزا خو نبون یعنی تبدیجی که مروب دگها گمانه که بو اکسی هان گریدای نهین برژیمه و جبر بیجی چتی رژیم براستی حروب رو و دمی پاشی دستیکا شورش دا روب شرکتن یعنی مدید حقل کی رکبریا سوری هر یک آلی کی دشو براستی نکاری بون یعنی وق چارچوبه کی گوته دا همو کسی رکبر ین سوری لهب کم بکن یعنی هیچ که چکن هیچ که گوکاری به سرکردایی به شورشی بکه مخابن دوی مسئله دا سر نکتن یعنی اوجیج انجام کو پلانین رژیم براستی پیک هاتن گلک کنگر هاتن داخستن دربای سوریا بتایبتی لترکیه خواستن کو چارچوه کی دا مدرین جبو کو ابان هیچ هات هوا بکنه یکی رکبر مخابن او بخوشی که براستی گلک جوان چند رژیم هین سری واده بون یعنی ادکارم ببیجم بکردی او کسانا هین پرورده رژیم البعث سری واده بو هین هر یکی خوتن راز بینی میدن شاش زدید ابراسی پرزگریگ زور مزن بو یعنی ایدی کسی کس قبول نتکر هر یکی دخواست تبیدن وقوی برامن نه وقت گوته خواستن یعنی تشتی گوشورش وقت خوازی یعنی گلک جارا امی ببهیزن کنگره که چه بیخوا گروپک خوشی بکشنه گروپک تبیده بشوية گشتی تا بحثی کرد اموارن بتایبتی لروجاوای کردستانی اگر دنگ شک کاکلوان وک خناغا يعني داوود اذكار بيجم كاكلوان دمي ما قالك نما هاجر بكرتي كاكلوان هاجر دنگ دچا يعني ام بجن اب بشوية گشتی تا بحث كر امر لسر روجاوای کردستان بتایبت ام بجن لروجاوا کردان چکر دست پی کدا ام بجن گیان چه آسته گلو کرد دوی آسته دا بون کارین دو زاخوا بگینن ام بجن آسته ناف دولتی یا نه براستی اسکارم ببیشم رژیم پلان خودانی بو لسر همو سوری تبایی یعنی تایبتی جی که رول آبایی کردستان براستی کاری بو وک کردان یعنی براستی تعاملک بو کردار کرد تعاملک قلتي زانبون قريبو يعني دستيكي دا كردان جهاز بخياني انجام ويجي كي وي بلاني بسركت براستي بونا دا انجومن دستيكي دا انجومن تاني بو گفتگو كرن جبو او جي كي چه بكن دامزرين چارچي ويكي كرد بتابعي ديسا جي كي كرد دستيكي دا بسر نكتن كومجبينا يكامين يقول لغنده هليلية لدار كت او جي كي جبو تشبو جبو كو رژیم خوستبو براستی رونشتنه که لگل پارتین کرده بکی دور تا خوستن وان پارتیا خوستن کو وقت چاچوهی که چه بکن کاره بن هرن گفتگو برژیمی را بکن براستی لور ناکوکی درکتن لسر هو چاوا اخاطنی بکن ایدی يعني اذكارن ببيجم چالکبانین کرد جوانین کرد اب مثلا هشکرکرین گو اب رونشتنا ها دبی جبو گفتگوی برژیما گو اب چند سالا گو کرد یکمین اذكارن ببيجم یکمین رکبری رژیما سوری بنوی چاوی گفتگوی پیره بکن براستی هند داخلانی در کتنش چند پارتیا ایدی او مثلا رونشتنی لگل رژیما بشار الاسد نچو سری ایدی براستی هلوستی دجی که اسکارن ببیجم براستی پارتین کرد هنک هلوستا و تشاد بین پارتین کردی ام بجن پارتین کردی لگور قناغ بون کاک لوند فرمو تشاد تفگره کردی لگور قناغ بو بله هي نرجوري جوانين كرد ونيكو تشالاكي ذكرن باسي لي هالوستا واد دكودا راز دركت غابا مدديت الكبريا سوري ورشيما سوري عيني هالوست وج دوزا كردي عيني هالوست وج جملتي كرد
اوان ديت ملت كرد نخدي ديروك نخدي خاطفنا نجد سربي خاكي جين او وقفنا برن هاتنا سوري اوان ترى رجيم يجي وركبرا دي أبملتها وقت ملتك بنابرة هات درباتي سوري بويا جبو كاكلوان أما بهتر سودج باش دربونا تبغرن أمر لسر رنگ هادنا كردي رنگ هادنا شورشيان بجل رجاوي كردستاني تو که روزنامه‌وانک توی راگهاندنی چواد بینه گلو دوی آستا پیویز دابو کاری ام بجی نرین و دوزا کردی بگینن را گشتی یا نه تا چوادی او راگهاندنا کردی هندره روجاوی کردستان براستی تنه یعنی بتانی اب کانال کردستانی هبون کانال کردستانی براستی برولک گلک باش لیستن کاریون دنگ روزنامه‌وان کرد بگینن أستا نبنتوي وان جالك وانا جبراتي دسبيكي دجيكي وكانال عربي كانال جديد قريب لورجي كي آماده بن لورجي تلقي خبجهن دسبيكا شورشي دسبيكا أواقع بيشاندان كل لكردستان سوري هاتن كرن براسية كمين جالكي قدرت كتن لباجار قامشو أوجي قريداي بدما قامشلو كو لميجا إلي بري حموبا باجاري تنبون جبر بيجي كي دسبيكي دا روشي إينا دا هر گوتنا پیشیا قامش لو بو خو پیشاندنا پیشیا قامش لو بو قريبون بكهنن ليه مخابن يعني بتهباي اسكارف بيجم عرب يعني قسم كو كردا يعني مسألة دربكن ديتن ايدي يعني خدمتي دوزا كرديتكن ببي مسألة هانا كجبر بيجي كي مديت انه كنال جزري وكنال عربي ايدي هوري دا بيشاوا تشالكوانا كو يعني باخذن بوارا يعني اوان تشالكا بكويز من سرا كاندنا واناكي بتاني ما ايدي كنال زاغروس كنال قلي كردستان كنال كردستان تي في رودا وكنال اورينت نيوز يعني بشي كردي براسي اباناكي قريب رولك قلق باش بس ويا ديجي كي براسي ما او مثلا انترنت يعني مال قرن انترنت او تويتر وفيسبوك او وقت بآلاف آلاف جهتنا نوجه يا هري حسان بول جم چالاکوان کرد و روزنامه‌وان کرد قریب زودن که خود ریاوین را بگیرن اوجی که براستی خوش و رشک بو یعنی فیسبوک و تویتر و يوتيوب يعني كاكلوان تبع سكر راغاندنا كردي تاغو باش دمايا هاغان بجن تاغو باش دمايا يعني او ام بجن صيغه يعني درشتنا يا هري گونجاو تشاغو ام بجن راغاندنا كردي دا استا بيوز دابا جو بلنتر ببا كي ديرد بينا دفي بلند بوني دا براستی ام نکارم بیشن راگاندنا کردی روزابای کردستان آستکی بلنده اوجی که سدمن کو هین روزنامه‌وان کرد یعنی نکاریبون یعنی خو پرورده بکن لسر مسئله راگاندنی اری ریداوی گلک روزنامه‌وان کلی زنگوین راگاندنی وقت بیش خلاص استاندن یعنی شهادة ستاندن ليه نكاريبون اوان تشتي خوا يعني حبور جرين سر بواري ساحة كردية يعني بيناكي براسي قرق ألوزي مديت يعني ألابن راغاندني براسي قرق كيمبون تنكاريبو مثلا كاميرا كيان كوداك كي أوجي كي دهندري شورشي ده هاجر تبكي دبيت خدمتي نرينة كي بكي أو نرينجي كي قابرات دانتا هاتش مقابلي تشنابو يعني تخصن تشنا تجوار بنقليني وقو أو تفكرن يعني نوقو تدبيني لسر عدي براسي أبي كي بروبلمك قلق مازن بول رخواناكي ليه دي بيجروجي دا أزبيشم يعني نها روزنامه‌وان كرد براسي قلقي قريبون خبدن بيش وقريبون يعني سبور كاكلوان دمي ما قالك نما ازي برساخو داويش تبكم يعني تو كروزنامه‌وان چارنويسا كردان روجاوي كردستان بري كيديوايا چارنويسا وا چاوايا
جاران فيسا كردي رجاوي كردستان براسي غريدايا بمسألة سوري بتهبائي با يعني ناس غريداي كردستان سوري با جبر بلانك هاي بهوريا مدد رجلات نابين ويتيك وري يعني ابرجي من كهانا ويتيكشن يعني اگر ايرو نشن دبي دروجين تيدا او جي صلاة بلانتي وينكرن جواكنا نتويدا نا غريداي وقت كرد تانيبا يعني براسي جي اذكارم بيجم يعني يا هني جرينجا جرك كرد تيبكن وقاربا بويرو لها بليزن مثلا كردستان العراق يعني براسي بتحيبتي هريما كردستان دبي شخورا يعني استثمار بكن قاربا ايدي دريا ويرا مسألة كردية رجاوي كردستان بجين الدنيا بتبعي وريش كي بيشاو بكرنا براسي وك سروكي هريمي براسي سروك مسعود برداني ريش وار بكريا كو قاربا ايدي تيدا كاركي بكن قاربا تيكليا دولة مزنرة بكن قاربا بوار رول يعني براسي دبي مسألة دا كيماي جالية سروكاتي هريما كردستان دادي كردستان سويد نهاتي كرن قالك جاران قوتن ندري دتين قوتن براسي اب قوتني هاجي كي سدما كو ناكوكيا سياسيه نزيدتر ل وك كردستان سوري خدمتك زور مزنهات كرن خصن كو هردو انجمان بجين هردو جبوكو قاربن بيقو تاري گفتگوی بجباتنا بتويرا بكن مخابن ين وقت بيجي آلية انجمنا قرية رجاوي كردستان براسي بتايبتي او برياري كو انذكر السر او هاتني كو هات الكرن لهوليري هوليرا يكي وهوليرا دوا براسي تشتك جي بيكنا عن السر عردي بله قالك سباس بو لو انت حسين روجنا مافان برياسكا بتمربو لألمانيا لباجار دیرکه و لهولا چارچران جمنا گشتی یا تفگرا جوانین کرد لسوریه فیلمک ببونه سالوگرا سیام یا شورش سوریه با آماده بونه هجمارک جکاسات سیاسی و روشنبیری هات پیشکش کرن. شورش سوری، شورش رومت، شورش آزادی، شورش تاخو گل. گلوکی بری ویدا چکداریه کی دنگ ابراهیم القاشوش راوستاند شوناوی برمیل کشتن بلاف کرد. و برویه که انجمنا گشتی یا تفگرا جوان کرد لسوریا روژا دوشمی ریکفتی 17 هیواسی 2014 لباجار دیری که فیلمک سر شورش رومت داخویا کرن به هلکفتا سال وگرا ویا سیم دهولا چارچرا ده وداس على رقبتي. أنا إنسان ماني حيوان، أنا إنسان ماني حيوان والعالم كله مثلي. عشنا بشار الأسد قتلنا نهبنا أشرب إحنا بدنا لأننا قاعدين هون أشرب منها لأننا بنعبي مي نشرب هون أشرب إحنا عمنا لأننا ما نزل أشرب إحنا منها لأننا بنشرب هون. بوچی شورشا سوری جتاخا وکیشا دهولاده وها بسام اسماعیل داخویا کرن. او تکاری بیجی گلک شرمزات کنه مسئله تا انو ام وگرن سالا شارع بقرن شارع او یاگو ایرو في مجرمي بدي عرضي وآزادية بدي ما شارع بو بس إيرو أم وقرانا صلاة وأم أجدف شارعه وقرا شارع أو بو ياغو ما شورشا سوري بيخست درعا حتى ديركي ما بيخست شارع بو ما ندخست أم وقرن ورن صلاة دا إش بيشنداني خوب قرن تاوكونها جوان كرد لهذه آزادينا ما مستدس بقدم آزادية سوري تخوازن آزادی سوری آزادی ملت کرجی پیرده گر ملت گر سوری آزاد نبی یعنی ملت کرجی نکاری آزاد بی دوی حاله ده یعنی گر نه ام کردستان بفکرن و ام واش نه ام توازن سوریا کی دموکراتی به تعددی به حقوق مروف حمیات ده هبه یعنی فرق طائفه و عشائری و اف جدابین برا ملت سوری ده نبی یعنی ام وی توازن سوری کی آزاد به و ملت کرجی ته آزاد به و اوجی وك هر كسي تدا آزاد به وحقوقي وحمي محفوظ بن پشتی زیده تر 9 ملیون پنابر
و زیدتر جه 100,000 کشتی بره سوری بشورش و رجیم و لکودیه و اولاتی که دهاتا نافکرین لاندکا مروفایتیه گلو نها بویه لاندکا هویتیه گلو شاهین شاه کارن تخت شاهین شاهیت بقوق مروفا بخملینن یان هسر سیویه کی قیرینا دایکه کی سرزارو که وی کلها ستمکاری دروخینه جدیر که احمد صوفی آرک تیوی دالیه میدانی دا لسوریه و پشتی کنترول کرنا باجار یبرود جالیه رژیما اسد و میلیشیات حزب الله لبنانی نها دست بفراه کرنا کنترول خواد دکن و بتایبت لباجارو که رأس العین لدورا قلمون ده هولدانه کی داش بو کنترول کرنا چاین روجالاتی باجاروک هروها دوی دمی دا و لگور چالاکوانان و لسر آلیه باشوره لسوریه شروان اپوزیسیونه کارین دستی خواه دین لسر آلیه کی مازن جنزندانا خرز درعا و لباکور حلب شروان اپوزیسیونه کارین کوچکا دادگهی لباجر بشوه کی تمامی هلوشینن کجالی خواه رژیما اسد بردوان بو به تو باران کرنا دوره ببرمیلین بومباکری و جالی که دنوا دست اگشتی اشورش سوریه اشکره کر گوشروان ارتش آزاد دست خود دانی لسر گرنگترین دورین استراتیجی لآلیه لیرمون لحلبه و بتایبات لدردورا لقا استخبارات آسمانی رژیمه وزارت دروا یا امریکا را گهاند کوان درگه بالوسخانه و قنصلخانه سوری لامریکا گرتنه و کاروان راوستاندیه لگور نوچه کی روزنامه رویترز اشکره کر و حکمت امریکا درگه بالوسخانه سوری و هر دو قنصلخانه نوی ولاتی لهر دو ولایت میشگان و تکساس راوستاندیه و داخواج دیپلماسین وان کارمند نه امریکی کو دور دا کار دکن جه امریکا درکوین جالی خواه بالیوزی امریکی نوش بو سوریه دانیال روبنشتاین ده بیانمه کی دا گوت ما بریار دا گو کارمندین جالی رژیم و هاتنه دست نشان کرن ده بالیوزخانه و قنصلخانه سوری لامریکا گوته دا کار دکن دست جکار خواه بردن و وگرن ولات خواه هروها وزارت دروای امریکا اشکره کر کو جبالوز سوری لامریکا جعفر ابراهیمی هاتی خواستن کو او د چارچوفا بالوزه بقاسی 40 کیلومتران دور نکوه و ابریار هر دو بالوزن ایرانی و کوریجی دگره بله تماشاوان هجا هر درباره استاندنا في برياري جاليه ولات امريكا انها دكتور محمود عباس سياسه مدار بمريا لولات امريكا بريا سكايبه كاك محمود دمات باش دسبي خواندنا تاج في برياري را چبو دما باش بي سبيكي جرك هو بدي خياكين بري برسي براسي مو ميجي بيجي دبلوماسيتنا برا امريكا وسوريا ده حتى رجعيرو نهات برين بقشتي بس واركي في كاي بيجي اداريه دقيم تيوا بله كرم كام جهدار واركي اداريه كدبلوماسيتا قربون فرابون يوكو جارك ربي برين نهات برين حتى او سفير امريكي روبرت هول بري وقت يقول سوري دركت نجبوني بريبون كدبلوماسي دركت جبوني امانه وينا او حفاظ سر حياتها وينا جبرولوش كي سفير امريكا سفير خوجك شان از خود مزين من الآلية برسي سيشار خاطئ دهنا يكجي گریدای بوهارتنا سفیری امریکی و روبرت فورد خاطر روبنشتین دوی واحده دوی وک انسانی کی اداری دوی تشتن بین بوهارتن دبن چارچفا ویدا اف یک جوا خالق و بی بوهارتن ایرو بوهارتنا موجودی تکلیه بالسفاره امریکی سوری را بزندوی امریکا دا اف حوارك اداريه بدي خياكرن بس دواري رمياري دا شيجي سرتي خندن دواري رمياري دا يجي از مزينم انه دغتك ان دايركتا سر سياستا روسي دا زندوي سوري دا روجلاتا نابيدا خالا دوا ایرو اپوزیسیون گلکی دی خویا کرن انو امریکیا نما آیکاریا اپوزیسیون دکن
اف بروباغندا امريكي خوازن بسكنين فايا بدبرار كي دبلوماسي ام خوازن ام هي بيشغرتيا ابوزيسيون كن نكو ام شعبي خسر ريجيم سوري ديجن دوارا كي دي بيجن كارم بيجن موارا كي امني دش كي تدحيا بيشبرغو بروباغندا قال كي الناس هندروي حتى جهاديه هندرو دسيري سوريا دي كياتن اريكاري مش باباسيوني ركيم بوا الميزان يرو هاتي خويا كريم بدهي حتى بين بباكي بخزارة جهادية إيرو دفج سوري البردن ودرد كابن سوري أمريكي جبيد التوسيط بأب جهادية هاقو بغرن قالوا تشقى خطرة واصر هبي از باور دكم انه اف كاري هاي هذه كرين بروباغندا انه بدنا خويا كرين جهاديه هندرو انه با امريكا بجرتيا شورشا سوري كي و اركاريكا خورتر وري دمي وريدا جبوني با جهاديه هذه هندرو دبن از خود ميزين مشافين خالي حالو تمام تدا امادنا حتى سوري في باريها رابوا والا جو سوري امريكا عفوا في رابوا والا جو امريكا براسي خالا بنا او بريارا بنا درست بنا وخرت بنا جبوني قهرتنا ريجيما بشار اسد وينبس بيجي دبلوماسيه سوري جبدي هرن وي دبلوماسيه بجار كي رجوا خد كربانا وبرياري خرت داني بانا دي قهرتنا بشار يعني دكتور محمود يعني بيفي برياري بنيرينا تدا قهرتن تشبن للسرقاده سوريا تشتاق وصاها نو از تبو هرتنا حتى دروجا إيرو دا ودما كل ديواري دشكوي تبو هرتني كلكي جرينج ونينا خياكرين ند أريكاريا رجيما ند أريكاريا عفوا جوهرتنا رجيمه دا وند أريكاريا جوبن يعني بيشغرتيا بازيسيوني خورت بكن جبرجو إنه حتى رجا إيرو أمريكي بقشتي هندري خدا بحمل خالي خبا أو حمل خالي خبا يعني دلي بينا نشفى فيها أبوزيسيوني را هم هنا كيش بارشناش أبوزيسيوني أب طيبت يهندرو ده يعني هيد ميزاني جو جهادين أو كنصر أو داعش وأبنائي جو قالك إيرو شرط لكن ما في بيد أو برياري بيدا منظمات توريستين يعني از جبر بيت بيجم إنه أمريكي حتى جيولي وبرياري جو ديسانة كيف قري جنيفي وديسانة قفتو بوايا بكي از عليكي دي بيت ميزانم إنه بقيت مكي بريارة جوهرتنا كي دسوري دا قالك جي خصبو دستي روسيا دا إيرو روسيا بيشكي خوشتك شيني از خود ميزان إنه أمريكا ديسانة كتخازي برياري بخير دستي روسيا دا بس خورتتر او کاری ایدن برای قراری خو بده پیشتی گو پروبلم اوکراینا چی بونه گوارتنی خورت دندروی سوری دا حتی رجا ایرو تشک خویانا که اف گوارتنی گو دیپلوماسی دا نه او گوارتنی گو کاری بیجی والا هاتنا دا دكتور محمود حلقه پروبلم سوری دمه ما قالك نما از پرساد داوشتا بكم يعني ام بجن بدنگيا امريكا بدنگيا جواكا ناف دولتي دربار دوستا سوريا تل شفت غرينا بطيبات ام بجن هيلي صور حمي درباس كريا مخابن براس از وقتی قلت له میزنی هیل صوت تمام درباس کرنا ورجيمك يعني حد اجرام انسانيه بشريه درباس وامريكي ودنيا تمام بيتزاني وحتى رجع الى وقتی قلت میزنی يكي وكر بشار اسد حتى انها لكت يا بن حكمي لهايدا مجرم حرب در نفسني يعني از جريمه حقيقه انسانيه حقيقه ملطي السوري دبراس بس شما أبناء خلاصنا كنا يعني برسيدا أز خود ميزينم إنه دخوازي كأمريكي وأوروبيا جهبو أز ميزينم إنه دخوازي جو ريجيما بشار أسد هر ويكي لكا وقتي جو أب جهادي جهرن حتى إيرو جهادي وكذا عش نصر سوري دهبن وبشار أسد بميني بشار الأسد في خالي خوشي بتزانيش برولش كي بدر أندركتا الكايا جماعتك وكذا عشتكي جبوني داعش بميني دا أوش بميني از باوردكم أب خالها قالكي فبا قريدايا حتى جو من هردو فبرا بلانك جوار ردين هردو نشي فبرا وإلا يكش عليكي بناچيدي يعني بشار أسد وبميني دمك دريجكي حتى جو ريكش جهادي عربي بله مخابن دمي مقالك نوايا بله قالك سباس بو دكتور محمود عباس سياسة مدارج أمريكا تلقى المو قالك سباس
وکه برسوکی لستر برینداربورا 4 لشکرین وی د تقین دال نافچه جولان بالافرین ارتشا اسرائیلی ایریشی چند ناوند لشکری سوریه لهمان نافچه کرن. ارتشا اسرائیلی د داخویانی کی دراگهان کو درنگیا شوا بوریدا بالافرین وی چند ناوند لشکری سوری لبلدهای جولان بمبا باران کرنه. د انجام ویدا کشتی و برینده دو انجام ایریشی بالافه برسوه که لسر تقینا بون با ودکه و لهمان نافچه گو دو انجام دا 4 لشکر اسرائیلی بریندار بونه. ارتشا اسرائیلی دیار کرد گو ایریشی دا ناونده که لشکری سوری هر وها آواهی اک راهینانه و پاترین توبخانه سوری بونه ارمانجا بالافرین وی. حتی نها حکمت سوریه تداخویانیک درباره وی ایریشی دا ندایه. پشتی تقینا دهل جولانه سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو ستوز دابو کو اوه برسوک تند بدن. تزانین کو وزیر دروای سوری ولید المعلم لنخوشخانه کی لپایتخت لبنان بیروت بسدما تکچونا روشاویه تندرستی ته درمان کرن. لگور نوچه کی مالپرا العربیه کو هجمارک پارزن لبنانی دا خوازک دادگهی جبو داده کرنا لبنان یا گشتی دجی ولید المعلم را کرن لسر دا خوازا ولاتی لبنانی بناوی زهیر الحجیری گو 5 زاروکنوی دا انجام ایریشکی آسمانی دا جالی بالافره هزین رژیم السوری و هاتن کرن لسر دور عرسال یا لبنانی بری دو مهان جیان خواج دزدانه. لسر گرنگیا وی دوزگریه یک جوان پارزانم بناوی طارق شندب گوت پیوسته دادگاه لبنانی وی داخوازی قبول بکه به تایبت پشتی کو جهه ولید المعلم ولات تیوی وکه وزیر دکمکار عربی ده هاتیا راوستاندن و اگر برسوا دادگاه گشتی یا لبنان به ارنی لسر وی داخوازی وره و وزیر دروی سوری کو حتی نهال نخوشخانه امریکی للبنان تی درمان کرن و وره دادگاه کرن. وزیر برگریه ی حکومت ترکیه عصمت یلماز دیار کرد گو گورستان شهید سلیمان یاله شاه سلیمان یاله ناف سوریه خاکک ترکیه. عصمت یلماز راگهاند بالافرین ارتشا ترکیه لازمانه و کی بخوازه ایریشی گورستان شاه سلیمان لسوریه بکه و بالافر و ارتشا ما برسوا وان بده و اوه پوشمان ببن. یلماز د کامپینا هلبجارتنا شاردری لسیواز آخوی گود گورستان شاه سلیمان کل ناو خاکا سوریه پارچکا جخاکا ترکیه و آلا ترکیه لی دهجه و لشکر ما جیلور و امه برگریه و بکن. گورستان شاه سلیمان کو گازیه کی عثمانیانه لنزی که هریما کوبانه یا روژاوای کردستان دکوه. د پیمانا لوزانه دا بو پارچک جخاکا ترکیه دو سال 1938 دان ترکیه سربارگهک لور آوا کر. گشت نوچان به داوی هات امیجاره که دی سر نوچا ببیرا بینن. انجمن خواجهی یا بسر انجمن اجتماعی کردی و لعفرین داخواز جخلکه دکه که آهنگین جشن نوروز لدار نخن. خلک گندن کردی لدر دورا گریسپی مهلت داعش بوالا کرنا مال خواه جوان را رد کرن. لدر دورا کوبانه شردنا برای پگه و داعش دا بردوامن. 5 بریندار دیری شکی دا لسر تاخا شیخ مقصود لحلب کتن. پشتی تقینا جولانی اسرائیل ایریشی ناوند لشکری سوریه دکه. بله تماشاوان هجا نوچه جارکیج ورهاتن پیشکش کرن هر شاد بن.